Vader, wat 'n groot, wonderlike, heilige voorreg is dit vanmôre. Om te kan sing, dit roer my siel, wanneer ek dink aan Jesus. It touches my heart when I give thought to what Jesus has done for me. Amen. How He revealed His love for me when I was still a sinner, lost in my sinful nature, lost in my disobedience, lost in a sinful world, cursed and entrapped in a world far from God. And You revealed Your love to this world, want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy seun gegee het. Dankie Here dat ons vanmôre weer, ons het hierdie proses deelagtig geword. Hierdie vernuwing, hierdie uit die duisternis uitgebring in die wonderbaarlike lig. En deur genade alleen is ons gered, nie uit ons werk, sodat niemand kan roem nie. En ek wil vanmôre seën in die boodskap, seën die toewyders vanmôre, en dat God daardeur verheerlik sal word in Jesus naam. Amen. I'm going to speak to you this morning on the topic of the empty tomb. Broer en suster, wanneer ons kyk na die leë graf, dan sien ons en ons probeer dit in ons menslike verdenke uitredeneer wat dit beteken. But there's a deep spiritual meaning regarding the empty tomb. En ek wil vanmôre vir u sê dat die leë graf is wat vir ons hoop en vrede aanbring. Amen. The fact that the grave is empty this morning and the tomb is empty, that is our inspiration to hold on to hope. Because Paul says, if Christ was not raised from the dead, we are the most pathetic of people holding on to something that doesn't exist. Afrikaans sê, ons is ellendige mense. Maar ek wil vanmôre vir u sê, of u dit nou glo of nie, of u dit wil verstaan of nie, want baie goed wat in ons geestelike lewe gebeur, is buite ons menslike vermoë van begrip. But I'm going to try and bring this in an understanding so that we can understand a little more of what the empty tomb represents. Johannes 20 vers 6 sê, toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doek lê, maar opgerol op een plek, afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ingegaan en hy het gesien en geglo. Ek wil dit herhaal. Hy het ingegaan en toe sien hy en toe glo. Amen. Ek gaan vanmôre een of twee goedjies hoor wat bietjie anders is as die normale persepsie. You must hear something that's going to awaken your mindset. And on Thursday evening I spoke about mental manipulation. Dit beteken iets word gesê sodat 'n persoon 'n ander begrip het om die denke in 'n rigting te laat gaan. The other disciple who arrived at the tomb, said the Engels, verse 8, went inside. He saw. Hy gaan stil staan en analyseer wat het hy gesien? What did he see? That gave him enough information to believe.
vertrou binnekort gaan my boek gepubliseer word, Making Good, Constructive, Well-Informed Decisions. Bear with me this morning. Many of us in a crisis makes decisions. No decision made at the spur of the moment is a good decision. Sometimes it's an essential decision. Sometimes it's necessary to make a decision right there and then. But it's not always a good decision. As a matter of fact, 90% of the decisions we make in the spur of the moment is bad decisions. Kom ons kyk na krisistyd. En ek gaan 'n scenario vir u skets. When it was COVID, 90% of the people living on this planet lived in fear. Why do you think everybody wore a mask? To prevent getting COVID. Why? Why didn't we want COVID? Because people die from COVID. So mense het vrees gehad om te sterf. Hulle was nie bang vir COVID, hulle was bang vir die dood. Sê maar amen. En wat het gebeur? The world jumped in. And suddenly, in a matter of 6 months, there's a vaccination against COVID. And everybody is running for salvation in a vaccination. Churches were closed. People were prohibited to go to church. People were locked up in their houses. Ons het een diens gehad by ons huise. Die volgende week gesê, this is not going to work for me. No disease, no sickness, no circumstance, no government is going to prevent this church from functioning and calling upon the name of the Lord. Because the Bible says, if my people seek my face, I will heal the land. En ons het ons deur opgemaak en iemand sê, was dit wat van as hulle julle arresteer? Toe sê, ta vlak. En ons het kerk gehou. En raai wat het gebeur? Die minderheid van die mense in hierdie gemeente het COVID gekry. And immediately everybody jumped and they got injections. En ek het nie probleem as hier in spuiting gekry het nie. Maar ons het 'n besluit gemaak op grond van die inligting wat ons gehad het. Nou vra ek u vanmôre, was dit deeglike inligting? Was dit goed genavorsde inligting? Nee. Did it give you any consequences of the injection 10 years down the line? Right, what, broer and sister, it's 5 years later. Did you know that most of the people dying today is between the ages of 35 and 45 from heart attacks, livers backing up, kidneys backing up, en raai waar kom dit vandaan? The very vaccination that was supposed to save you is killing people. Jy kan maar dit gaan navors. Daar het 'n artikel, hy was op die internet en 'n uur later het hy geweg. Waar Pfizer erken, hulle inspuit, maak mense dood. Hulle het dit erken. En ek kan vir jy sê, hulle hou hierdie goed fyn op. Dit was in hour, dus het kan. Ek wou dit nog vir mense aansien, toe ek het wees toe missie. Hulle slim. Wat ek vanmôre vir jy probeer sê is, we make decisions, and we base our decisions on what we see that gives us belief. But that's not faith. Faith is believing even without seeing. Amen. Hier kom hierdie disipel in die graf in. He sees this tomb. Inside the tomb, he sees certain evidences. And based on the evidence that he had, he made a decision to believe. Ek en u het vanmôre net dit wat ons hoor en wat ons in die woord van God sien, wat vir ons feite is om te glo. So if you don't believe the word of God, you're not going to believe that Jesus was risen and is risen. Jy sien, Paasfees
is die fundament van ons geloof. And I wonder if you understand the Passover. Where does it come from? You see, it's all about the blood. Easter is about the blood. The blood, the blood. En Passover, die Pasga soos ons dit ken, of die Israeliete dit geken het, is they had an instruction to go slaughter a sacrificial lamb. Gotta get this. A sacrificial lamb that was prepared specifically for sacrifice for sin. Is somebody here this morning? And this lamb had to be slaughtered in a very specific way. And then there was instructions what to do with what. And at the end of the day, the most important was the blood had to be put onto the doorposts of each dwelling. So that when the angel of death came along and he saw the blood, he would pass over the mark of the blood. The person inside who bears the mark of the blood will not die. Come on, church. We have the mark of the Lamb. Jesus Christ, our Savior. The blood that washed us and sanctified us and purified us. So when the angel of death comes to separate you from God, and he sees the mark of the Lamb that's upon your life, he will pass over. He will just pass over. So death, where is your sting? Prys die Here. Dood, waar is jou angel? Deur die bloed van die lam het dood nie hou vas op U en my nie. Het gestraal gehoor. Heerlikheid mense kan daarom van ander goed opgewonde raak, maar vir die goed wat ons opgewonde moet raak is nie opgewonde nie. It's exciting to know He has the Son, has eternal life. Die leë graf is nie net afwesigheid van 'n liggaam. It is the evidence of the resurrection and the fulfilling of the greatest prophecy. Jesus himself said, on the third day I'll raise from the dead. Amen. Die grootste bewyse. Hierdie is 'n kosmiese keerpunt in die wêreld. You see, die kruis, the cross, testifies the price is paid. Amen. You with me? But the empty tomb is the evidence of the resurrection, of hope, and of confirmation of life eternity. Amen. So die kruis is belangrik, maar nie minder belangrik die leë graf nie. Die leë graf is net so belangrik as bewysstuk. Daar is lewe vir die kind van God. Prys die naam van die. Sê die woord nie vir ons dat Jesus was die eersteling in alles nie. Hy's die eerste uit die opstanding. That means everyone else after him who's in Christ is raised from the dead. Prys die naam van die Here. Liewe broer en weet vanaand, waarvoor praat die leë graf? Die leë graf is 'n testimony of his resurrection. Binne-in is begrafnisklere. Daar is 'n opgevoude doek en daar is begrafnislinne. En ek gaan dit vanmôre vir u deurgee om begrip te kry daaroor. Die leë graf. Kom ons kyk eers daarna. Dit is die bewys van goddelike oorwinning. Everybody before Christ was in bondage and imprisoned in death. Everybody. Even the people living was imprisoned in death. Because everyone feared death. Remember last night I told you, there's only one guarantee that we have. One. Someone kan u nie 'n waarborg gee. Insurance can't give you a guarantee.
I don't know why I call it budget. You need a big budget to buy from me. There's no guarantee. One guarantee you have in this life, only one. You're gonna die. Dis nie lekker om dit te weet nie. Ek het amper vir jou gesê vir jou vrou, hey, jy gaan doodgaan. Maar moet dit nie van sê asseblief. Please. Weet as ek aan hierdie goed dink en ek dink, joh, my vrou gaan doodgaan eendag en ek gaan doodgaan. I don't mind die, but I don't want to die. Ek geniet die lewe. Is dit nie so nie? Come on, people, of wil julle nou doodgaan? Just waiting for God. Idle net soos die ouens in die graf. Idle julle buite die graf om in te gaan. Hulle het binnekant gehuil om uit te kom. Maar die engel antwoord en sê vir die vrou, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Sorry Nico, Mattheus 28. Want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. And the angel of the Lord said to the woman, do not fear, for I know you seek Jesus who was crucified. He is not here. He has risen as he said. Come, see the place where the Lord lay. Is seker, broer en sister, we've got to believe this because the Bible says, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Sou hy sê dit nie doen nie. You see, God is a God of integrity. He's a God of His word. He's a God of a godly nature. And therefore we understand that if God said He's going to do it, He will do it. Amen. Nou kom ons kyk na die woord opgestaan. Kom ons kyk na hierdie gebruike. Hier gebeur iets. In Arabic, the word for risen is goimai. Wat nie net verwys na iemand wat wakker word nie. Want jy sien wakker word, het heeltemal 'n ander woord. Hierdie woord beteken someone that is risen and placed in a position of authority. You got to get this. Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. I have crucified myself. And now that I live for God. Met ander woorde, crucifixion beteken fleshly gone, the flesh. We're still human, but we're no longer in the flesh. Because now we are spiritual beings. So I've crucified the flesh. So no longer the flesh living, but the spiritual man inside of me. And if that is living, I've got to understand that I am dead to sin, but I'm alive to God's glory. So ons kan nie verskoning soek om te sê, maar dis menslik. Nee, dis nie menslik, dis vleeslik. There's a difference. Nou dit beteken, God het u en my, toe hy ons opgewek het in die gees, if the same spirit that raised Jesus from the dead dwells in you, it will quicken your mortal body. Say, but with the same spirit, I have the same authority. Amen. No. Only 2 or 3 is getting it. If I have the same spirit, I have the same authority. You can condemn sickness this morning. And there's many things we can do. We've got to understand who we are in Christ. That they are na die dood van die mens, die posisie van gesag in 'n verhoogde posisie. Daarom sê Psalm die volgende: want u sal my siel nie in die doderyk verlaat nie. You will not leave my soul in hell. Dit was toe hy preek aan die gras, jy het dit gehoor. Hy is opgewek na 'n hoër posisie. Maar wat gebeur het by die graf?
Hier het iets plaasgevind. Hier Jesus is gekruisig, hulle het hom afgehaal, en hulle het hom in die graf gaan lê. En 'n hele paar ouens, hierdie grafsteen, beweer hulle weeg tussen 1 tot 2 ton. Dit vat tussen 6 tot 8 manne om hom te rol, die klip weg te rol. En hulle verseël hom, en hulle plaas wagte voor hom. So this tomb was sealed with a rock that weighed over a ton, which required 8 people to open. However, the size of this rock also determined that it would take 6 to 8 people to open it. Because, and the Bible confirms this, hoor mooi, Markus 16 vers 3, en hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? Jy sê, hierdie mense wil afgaan na die graf toe, om Jesus te salf en te balsam. Maar, wie gaan die graf oopmaak? Hoe gaan hulle die grafsteen wegkry? Want hulle is te min. Okay, my vrou sê altyd, we always make this statement, have you heard this? Rome was not built in one day. We've said it a lot. Dan sê my vrou, want hulle het jou nie geken. As hulle jou geken het, hulle Rome in 1 dag gebou. My vrou ken my goed. Maar hier gebeur iets. Die grafsteen wat toegerol was, het nie Jesus ingehou. Dit het die mense uitgehou. Hallo? It was not to keep people, Jesus inside, it was to keep people outside. And when the stone was rolled away, en ek gaan nou by dit uitkom, it was not to let Jesus out, but to let people in. Die Here Jesus het nie 'n klippie nodig gehad om weggerol te word om op te staan. 'n Klip kan hom nie weghou nie. En ek wil vanmôre vir sê, as jy 'n klip in die pad het, laat God dit wegrol. As daar iets is wat verhinder, dat jy nie by die waarheid en die krag en die heerlikheid van God uitkom vanmôre nie. God is in staat om die klip weg te rol. Kyk wat gebeur, Matteus 28 vers 2. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol. Broer en suster, angels are not little men, teeny-weeny, skinny little boys. They are giants. As een engel, die krag het van 8 manne, en die Here sê, hy sal 1000 engele stuur aangaande u, om u te bewaar en te beskerm. Can you imagine the power of 1,000? Come on, people. If we just can get the grasp of the concept, the angels are protecting me, and they're walking with me, and they're all around me. Whether you believe it or not, they're there, but they are powerful. En hierdie engel het seker daar gekom en het so gemaak. Mens doet so weg. Ek weet baie keer, ek onthou jare terug. My vrou werk vir Prokureurs in Roodepoort. En ons het so 'n swart rouletjie gery. For some other reason, when I tighten the wheel on my ship, never comes off again. En ek maak die wiele vas. En sy staan by die kantoor Nico en sy het 'n opview. En dan kry sy nie die, my vrou sê, she's very versatile and very resilient. En sy het die domkragte onder. Julle weet wat sy domkrag nie. Ja, it's a jack. And she's jacking up the car. But she knows to first loosen the wheel before she jacks it up. Vrouens, weet julle dit, nee. Ons vrouens vandag is slim. Dis die mans wat useless is. Ek vra algemeen. Nee, julle is ryk ouens. Regtig, ek sê dit, want ek kan sien, hierdie is ouens, you are resilient. Jy gaan nie afval dat jou vrou op jou ry.
Is dit nie so? Jou vrou gaan jou bel en sê, hey, ek het 'n pap vir jou kom maak reg. Maar ek is al baie ouers nie, ek kan nie insurance betaal. Maar sy bel my, sy sê, my skattie, ek kry nie die wiel los. Ek sê, maar as 100 mans van al weg, sy sê, ek kry dit ook nie los. En ek kom op my al werk, en toe lyk ek nou nie soos ek nou lyk nie, hoor, ek is maar sien. En ek vat my boelspijn en maar ek vat op die krag, donkrag. Die donkrag beteken, you don't think, you just go buff. Ek trek om ek maak hulle los. Hy, was nie van, jy moet jou strong. En ek dink altyd aan hierdie ding, en dink ek, ons het beperking van ons vermoë en ons krag. But the God we serve, that it takes 8 people to roll a stone. And God says, 1 angel. 1. But the Bible says, the earth shook. You see, when God walks in, there's movement. There's change. Even creation acknowledges His arrival. And He opened the tomb, not to let the Savior out, but to let the disciples in. To see the evidence that is at hand. Is dit nie wonderlik dat die Here selfs die mens in sy ongeloof nog steeds die bewyse stuur? Die aardbewing symboliseer die krag van God. Jy sien wat het gebeur toe Jesus in die doderyk was, sê die Bybel, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur. The earth shook, and the rock split apart. Jy het gehoor gisteraan, dit het so geskit, dat die dooies het wakker geword. Amen. You see, when God walks in, and He shakes your foundation of your life, He wakes you up from your tranquility and your peacefulness of human being. And He says, the King of Kings and the Lord of Lords, the Creator of all things, has arrived. Die steen het sy werk gedoen. Dit is nou tyd om die steen weg te rol. Jy sê, baie keer weerhou die steen ons, of die wêreld, om te sien wat God in die lewe doen. Amen. Maybe this morning we must just get God to roll the stone away for us. En ek het vanmorgen gesê, ek gaan God glo vir aanraking van genesing vanmorgen. Can any of you to believe it today, God's going to touch you? En ek sê dit nie ligtelik nie. Because I know what it is to go through sickness. Ek kan getuig vanmorgen. Ek kan getuig vanmorgen. As jy sê, is nie maar so gevoel. They diagnosed me at the age of 7. Ek het nie klep op my hart nie. My hart maak nie ook toe nie. Die valves, nie my hart nie. Die klep op my hart. The valves on my heart don't open and close. There's no valves. So when the blood is pumping, it's pumping continuously. It doesn't pump and stop and pump and soos 'n gewone ou se. As jy na my hart luister, dan klink dit soos 'n stroom water wat loop en maak so. Free flow. Klink soos 'n orkaan wat kom. En vra my vrou, as ons iewers by 'n plek kom en is 'n nuwe geneesheer, it's a new doctor, it's a new physician, then I will put a stethoscope on my chest. But I will focus on your hartjie luister. And then I used to something. I used to gedoof. And then I put in a water and water. That's it. Wat jy nou nie oor ons staan. Hy is hier agter, hy is hier voor. Nou weet ek waar jy my op pad is. Sê vir my, sir, dan noem my dok ook. Dan sê ek om, ja dok, sê, weet jy, jou hart het nie kleppe nie. Ek sê, ja. Hy sê, jy gaan aan soos jy aangaan. Ek sê, ja. Hy sê, heerlijk, dit is 'n miracle. En ek is gediagnoseer op 7. And the doctor says to my parents, your son can die anytime from heart attack. God fine. God fine. En ek was so geel so pompoen. Want I had a low liver count, a low blood count. En ek was 'n siekere kind.
hulle het vir my ma gesê, you must be careful, you mustn't do any sport, mustn't participate in any sport. You mustn't get excited. You mustn't get excited. And you must really pamper him. Because life can be short. Op die ouderdom van 8 toe neem hy die Here aan as my saligmaker. En dan hier is ook al die lewe. En op 10, toe sien ek hoe hardloop die ander kinders rond in die skool. En ek tog, so en vrye. Ek wil ook hardloop. Kyk, ek kon toe nog hardloop. Nou as ek aan my vrou gister weer vir my sê, sy sê, Skattie, jy lyk snaaks as jy hardloop. Want jy sien die momentum trek my. Ek leer nie so 'n bietjie vorentoe. En dan trek die momentum my, want ek dit hier is die swaartekrag gehou. So jy hardloop om net op reg op te bly. And I was watching these children run. And then there's even something in my heart said to me, but I also want to do that. Why can't I do that? And I got home and I said to my mom, I said, Mom, I want to run. She says, but you know what the doctor said? I said, I don't care what the doctor said. Toe ek net in die Pinksterkerk ingekom en ek het begin leer van genesing. En weet jy, niemand het vir my gebid nie, teenoor niemand. I just confessed and said, God gave me a new heart. En ek het gegaan en die oggend daar by die skool gekom en ek het by juffrou gesê, "Ma'am, I want to run." Maar kyk, toe kom ek agter hierdie Marsie, jy kan hardloop hoor. En ek kom toe tweede. En ek pak 'n tikkie daar uit. En so het ek hier my laerskoolloopbaan gegaan. En ek het goed gedoen. Ek het bekertjies en trofeeë gekry. En ek het nooit vir my ouers gesê ek hardloop. Ek het stil gehou. En toe kom, staan het 5 kom, toe sê ek my pa, ek gaan nou rugby speel. Oh, my ma het 'n fit gehad. En dan bly rugby. Dan went to high school. En dan bly rugby. En toe sê ek nou nie meer, dit is vir hierdie hardloop goed nie, toe gooi ek die goed is rond. And you know what I felt? Even today, al het ek hier nie hartkleppe nie, toe hulle laaste toets op my hart gedoen het, laas jaar hierdie tyd, toe ek in die ICU. Toe doen hulle toets op my hart, Nico. Toe sê hulle vir my, your heart is between 38 and 42. Ek sê vir die hart specialist, want hy kom van Victoria af. So what do you mean 38, 42? He says, that's how we categorize the power of your heart and how strong your heart is. Hy sê, although you have no valves, the strength of your heartbeat is equivalent to a 38 to a 42-year-old young man. And I dank die Here daarvoor. You see, when God gives you a new heart, He does a perfect job. Hy los die gebruik as a testimony to others. Amen. Die weggeskrolde steen, dat jy sien, die kleppe, doen nie wat God doen in my hart nie. Dis God wat my hart in die klop hou. En ek sê dit onder genade. Ek sê dit onder die krag van God. It is God that keeps this heart going. And it's God that keeps you going. Ek noem dit vir u vanmôre, sodat u geloof kan skep om God te vertrou vanmôre. Die opgevoude doek. Nou gaan die doek vir u sin maak. Die doek. Johannes 20:7 sê, and the face cloth that was on his head, not lined with the strips of linen cloth, but folded separately in one place. En ek gaan my haas, want tyd haal my in. Die opgevoude doek, wat u sien, was 'n teken van hy's nie klaar nie. Jy sien wat gebeur. Die gebruik was, as hulle klaar geëet het hy die doek gevrommel en hulle gooi dit in die pot. Wat sê, I've completed the meal, I'm finished. But if they fold the napkin, because remember when they had feasts, it wasn't a meal once off, it was days. But when he folds the napkin
and he puts it on his plate. He's saying, I have not completed. I'm coming back. I have not completed this meal. I will return to continue what I've started. Weet jy wat sê die opgewoude doen vir my en vir u? I have risen. I will ascend to heaven. But I will be returned. Amen. I will return. Acts 1 verse 11. Afrikaans sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus van julle opgeneem in die hemel sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar heen. Men of Galilee, why do you stand gazing into the heaven? This same Jesus who is taken up from you into heaven will come in the way you see him going into heaven. The bottom line, Jesus is saying this morning, Sharon, hy het u nie vergeet. Hy het my nie vergeet nie, Benny. Hy het u onthou. And he will return to spend eternity with you and I. Forever. Ek wil vanmôre vir u sê, as mense nie nou van kerk hou nie, ek weet nie wat gaan hulle in die ewigheid doen. Maar dit gaan net kerk wees. Kyk, weet jy wat is hierdie? Dit is 'n oefenloopie. This is just a preparation for something bigger. Die linnedoeke, en hier is iets kragtigs en dan gaan ek afsluit. Die linnedoeke, baie mense dink dis een kleed, maar dit is nie. Dis soos 'n verband, like a bandage. It was strips of linen cloth. The reason for that, en die Griekse woord vir dit is ophion, wat beteken pieces of cloth ripped into strips. Dis wat ophion beteken. Die Aramees is mesheka, wat beteken bedekkings wat om die liggaam gevou word en gedraai word, soos 'n verband. Nou kom ek verduidelik waar dit vandaan kom. Toe Jesus gebore was, die Engels sê dit mooi. He says he was wrapped in swaddling clothes, swaddling linen. It was bandage. They bandaged the baby in bandages. Het jy dit geweet? The reason for this, jy weet, ons van die babietjie, en ons doen dit vandag, ons praat van, wat noem jy daai konversie? Come on, somebody, wat noem jy die konversie, wat jy die kind so styf toedraai in? A what thing? A receiving blanket. Oh, dat is slim en hy woord. Take him away, he's trouble. A receiving blanket. Hier is ons dit allemaal van die bus. Receiving, dit is wat sê jy. Receiving. So, hier so kry vir jou. Dis toe. Want dis nie wat het is nie. Jy maak uit, ek moet uit Tersius en Maruska, ek het hulle so styf toegedraai. So styf. Ek val maar die kombers, en ek draai so styf, ek kan om my sy voete vast, want dan staan sy kop reg. Come on, wie van die ouds het hulle kinders ook so styf toegedraai? En weet jy wat die kind het lekker gedoen? Why? Because he felt comfort. Onthou die rede daarvoor is, waar was die kind nou net vir 9 maande? In sy ma se baarmoeder. In haar maagie. Kyk, hy het vir haar 'n harde tyd gegee, hoor, sy. Hulle het daai maag vrot geskop binnekant. Waar is die maas? Dis 'n reg. Eerlik, en hy kinders het baie beweeg in die maagie, nee. And they're all over the place. But you know what? He's in his comfort zone. He's protected. He's nurtured. Now suddenly he's exposed to this massive world. They feel, omdat hy dit kind voel, onmiddellik is hy buite sy normale atmosfeer. En hulle het geglo as jy die kind vat, en jy draai hom toe in hierdie doeke, voel hy die teerheid, en dis die naaste wat hulle in daai stadium
kon gee aan die kind om veilig te voel aan die baarmoeder van die moeder. So dat hom in die doeke toegedraai. But Jesus being wrapped in swaddling clothes was a testimony of his life on earth. You see, as a baby, he was wrapped in linen cloth. The beginning of his ministry. When he died, he was wrapped in linen cloth. The fulfillment of his ministry. So he started off and the completion. The linen cloth this morning represents the beginning, yet also the end. And wanneer I say the linen cloth was one side, you see, he made separation between what it represented. You see, linen cloth represented the old person, the person who could die, the sinful nature, the one he had to die as Jesus for the sin of man upon him. And that was completed. And he separated it. Because you see, we are separated from the world and the Adamite nature and the sinful nature. And he clothes us in clothes of glory. Amen. And honor and blessing and peace. Hy sê, en daar sien hy, omdat die discipel toe hy dit sien, toe hy die linnedoeke sien, en hy sien die opgevoude doek, toe sien hy die boodskap van skeiding, maar hy sien ook die boodskap van hy kom terug. Amen. En ek wil net iets vir julle sê van die aardbewing. Dit wat die aardbewing gebring het gedemonstreer die krag van God. Maar aan die kruis het iets anders gebeur, wat ook die krag van God gedemonstreer het. Dit het duisternis geword. En toe dit duisternis word, toe is het eintlik, listen very carefully, the darkness that came upon the earth was almost in contradiction to God's word in Genesis. But you've got to understand why I'm saying this. You see, when the Bible says light came into darkness, and darkness will never overwhelm light again. There was one moment, only one, and it was God ordained. When darkness came upon the earth, over this world. And what does he say? This darkness was to show man that if light no longer was there, and light didn't rise from the dead, darkness would surround the earth. But then the light came. And the darkness can never overwhelm the light. Amen. Ever. Dit was net God wat die mens herinner het aan duisternis. Maar dat lig het gekom. Wie kon jy kan voorberei vir my asseblief? En ek het vanmôre of gister vir die broer Nico gesê dat ons gaan die nagmaal bedien en direk na die nagmaal gaan ek jy vra om net vir 'n wyle. Ek weet die tyd het ver gevorder. Maar net vir 'n kort wyle. Die geduldig te wees. Want ons gaan die siekes bedien. And we're going to pray for people that are sick. No matter what your problem is, no matter what healing you need. Ek het hierdie been gebreek. En ek sê dit vir jou to encourage you to have faith. I broke my femur in 1990. Hy breek hom hier af. Maar hy splinter en hy spalk. My been lê langs my. Ek sien my voet hier by my kop. En 'n jaar en 'n half gaan verby. En hulle het allerlei operasies en goed gedoen. En die dokter sê vir my, your leg is 2.5 centimeters shorter than the other one. You're going to walk with a limp. It's going to affect your back.
It's going to affect your hips. It's going to affect your knees. And later on in your life, you're going to have a very difficult time. Dus ek nog 'n jong man, 1990 of jezelf uitwerk. En ons staan een dag, en ek het die Here gedien, gees en waarheid, en ek en my vrou bedien van die platform of offer, oor die amper 40 jaar. En ek staan in 'n diens soos vanoggend, okay? I want you to hear what I'm saying. And while we're standing in the service like this morning, no fireworks, no jumping and shouting and screaming. And God creates opportunity for healing. En die predikant sê, as iemand vanmôre siekte in jou liggaam het, maak nie saak wat dit is, kom vorentoe. En onmiddellik in my denke dink ek gaan nie vir die res van my lewe sit met seer heupe en 'n rug en 'n been ensovoorts. And I came forward for prayer. En ek sal nooit die oom vergeet, die oom Piet Jones. Nie 'n dynamiese ou nie, lieflike kind van God. En hy sit sy hand op my been en al wat hy sê is, Here, raak hierdie been aan. En ek voel 'n warm gloed. It's like a heat wave going through my body. And I feel it going through my leg. And the next moment I feel like a pain and a cramp coming from my hip down to my knee. 2 weeks later I had to go to the orthopedic surgeon for final measurements and stuff. What they're going to do, are they going to give me a boot, etc. Ek gaan nie snaakse boots dra. Jy weet hy wat hierdie kant hoor is die kant. En hy meet my been. Hy sê vir my, nee man, kan nie wees. En hy weet ook weer, sê jou been is nie lang. What happened? Hy sê vir my, it's my confidence. Maar ek het nou nie gevra vir die wheel alignment nie, hy is nou bykie uit. Bloot met die voet, hy is bykie meer die kant toe. So ek nou nog net wheel alignment reg gekry. En ek kan vir jy sê, ek het al van Richards Bay, Jeffreys Bay te gry met 'n bicycle. Met hierdie been wat hulle gesê gaan nie werk. Om geld te samel vir 'n kind. Gestemde kind. When God does something, He does a perfect job. Amen. Do you believe God can heal? If you can believe it, God's going to do it. Kom ons geniet eers die tafel van